okushaba okuramya no kubatiza kutandikira nyo mwebazyo kandi kwahwera izoba omubulisa bwa Kanungu District Seventh Day Churches. Pastor Dr. Edgar Baho okurugo mu buleberezi bwa Mbarara SDA ruwe yayebembera okuburira enjiri. Omusingo kubarakandikiro barokeyo kwegereza ikintu bakora. Tugire kureba twareba mu kintu cyo kuremeza abantu kusayi na no guhereza namaka neshoka kusaha batarasekeje kugakaye oburofa no kulemwa kukora omumenyeto nakyo kyeyongire kushenya amaka okurugirira ali Pastor Baho. Abana twegise twagambura umwana wena ashaka kubayira ikintu cye cyuriye cy'umwesaka ekiyaye kandi kamwe kubaratandike okutumye kukoza mu mutabatekanisi. Niseme mbona saka pasta ni project yakuzi buri naseme mwera ni to yakambukanze kunze tubatwegise turebere ngo bwiro bwingi amagara gitu tugashishira omuntu bitine mugashashanga nituza omuntu byo kushambana amagara gitu ngo tugakoza kubi ngo kurugiriro mu byegise mino ko muhereza wa mukama twegise turebere ngo amagara gitu ni karuya tukubanza twegere ngo keminyoto turakira kwejumbira mu bintu byo kuranza ibishwani n'ikibareta ngo ni pornography kureba ibishwani bitarayamba kandi biri senshoni kandi bije bitabule ubwonko bwito. Baba batizibwa bahaburwa kujanjaza ikigambo cya mukama. Uko Yesu Kristo ngo muzino wawe ndanyangomereza wenjereji muzi enungi amakuru aga gashakwa hweza Wilfred.